Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibus matgaya man ti bunga ti papaya iti arubayan tayo lakay. Naibusan na. Anya nga iti mailaok iti tinola. Urawanan na. Ay nawaw, sana mabalin. Jak matilmon ti karni no awan ti laok na anateng. Anya nga rin ti maramidan nga no talagang awan bakit. Amukon, mapanak dumawat ka ni Marison niya. Nakitakit nga do ti bunga ti papaya na lakay. Amaga no urayan na amaluom ti bunga ti papaya na bakit. Saan kumot adawatan amin? Basit laeng no kwa. Ay ka, padasa matimapan. No ikan na ka. Mano apapaya ti kasapula, Mari Annabel? Ay, dwalaeng mare. Kano mabalin ako, nayo na mon ati marunggay mare. Mano nga rod, Mare? Kumpurmi kang ka mare. Si kalaangan ti mga ila, Mare. Ay, aguray ka mare. Mulam ka di pa, dagita pichay. Ay nawaw, mulak Mare. Alangan mat nga may nagmulat ti kaaruba iti arubayan me. Ah, saan nakastat ikayat ko asawin mare. Ibagam ano kayat mo pa iti pechay, taikan ka, Mari Annabel. Ay, uwan man mare, mangtad ka man. Naimbaglaang nga damaramanak iti mulam mare. Kano amin amulak katri naman amon, Mare. At naaya ti imulak adi mo naramanan. Ah, si kakit di mat mare, di ka maangaw. Gasim nga, iday nga intid mo kin kumarim, Annabel, Sonya, anak ko. Okay lang, tatang. Nakalista amin nga umay na daw dawatin kanya. Anya, Mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Iso nga ita, ilistak mo, tatang. at dapat ting kargam apresyo, anak ko. At dapay petsa na tatang. Tapno ammo, no kaano ken manuti balor dagiti daw-dawaten day ta ang Mari Annabel kanya. Nairuwa madumaw-dawat ken ka, anak ko. Takanayon mo ngamin nga ikan. Sa bali itan, tatang. At dati planok ita. Nagadumot tun tamarunggayan nyawid mo, Annabel, bahan. Una, at dapay pichay kan papaya anayon na lakay. Maria Joseph, panglakon samot tun tinalam bakit. Tiko na ni Marison niya, kat mga laaklat ta kano iti arubayan da. Di na nga laak mata talaga. Libre kit di kat. Di mo ko masinobrahan tinalam. Amang ano inapit mo matain. Ay nawaw, saan mo't alakay? Uray kas-kasanaw, nangibati akmat iti ramananda. Hinton ko na daman ang tiriri. Iti anya ko maaga pong agriri day dya Marison niya ngay. Kat isumat tinangibaga ang mga laak. Kansyak kano ti makaammo no mano ti alaag. Iso nga alis to kamay. Ila ko bagaya man ti mulam apit chay sonya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako na nakuring? Ay nawaw. Manmanulang mga minan ti makitak iti arubayan yaw. Manmanua ta inibus ni Mari Annabel, nana. Anya, Ay na, mahilig a dumawat day ta ako, Mare. kanayon mo siguro ka ikan Iso anay ramay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin adaw-dawatin na kanya. No kasta, singiram daw. Sa nana.
ngay sili kan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw, nagpartakan na naibos lakay. Wala ta na usarmay. Dapay matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawan. Kaano lang ititimawat kay ti papaya kan marunggay. Sigakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan angam nakababainan bakit? Kanain mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre itapanawan. Para sili kan laso na laang. Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit kababain? Dumawatak man iti sili kan laso na Marison niya. Sagmano akilo ti kasapula, Mare. Ay, basit laang Mare. Mga lakalaang di tamare. Inayadam lang tamangan numakadadaal ka pa eh. Sige, tamangal aklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan Marison niya. Adain nalak kapag hikargaak. Anya? Adain nalak adwa a plastik Mare. Tay maysa para iti sili. Ket tay mat maysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na Marison niya? Ay, iti ko na. Nagasang ti sili amulak, Mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Nay. Inruarong matman ang talista. Anabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na sipod insardang ko ti sari-sari store ko. Ngam di damat malagipan ti agbayad. Singiram ngamin ida May samat day dya Marison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya ti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandad dumapay. Ay, ipalas mo na tatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wala, no amuda ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wana, isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijelaod. Ang di ka makiap apa. Agsingir ka na saya at tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tano dagita nakautang pailaang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngala, wana, sigamot din ti makaam mo. Among na niya tararamide manabay. Saan mo siguro ang masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na kureng. Ay, nga ti masapul mau, Annabel. Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak, nana kureng. Adda ka di saan ko nabayadan? Adda pa'y balance mo, nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang, nana. Sige, bayada ko. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay, wan gayam. Adda ka din isaling di tabalay da, nana? Madama ti trabaho. Malampay siguro ti panagawid na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na, nana. Agsublikan tulad na din ton malam, Annabel. Sigurado nga da ibayad na at akasuswildo na lang, hindi kalman. Saan ka di pa nga imay ni Annabel dito'y ayan mo, Sonya? Saan mat, nanakuring? Apay ana sa ludsudyo? Wala, tanapan ni Jabalay di na minsan. Agsinger iti utang. Dasapay ka nung utang mo kan kwa na. At dapay, nana. Nabayag matang. Adyak nakikita ni Annabel. Sonya anak ko. Busy, iso anabayag asaan ngem imay tatang. Busy nga agsingsingir iti utang. Sayak ba't kiti ano kasta anak ko. Tapno makaangasmat na kiti mulam. Sapay awan ti pakawanan na dahi nga Annabel.
Dawatan na amin ang makita na. Oh, agkape ka, Mari Annabel. Agyaman nak, Marison niya. Ayun gayam, itad kun to'y bayad ti utang ko, Mari. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang, matiyaw awat mo kanyak, Mare. When tagidad do mga utang ko, nabayadan nun, Mari. Ay di kagkasta, Mare. Awan ti malagi po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, Mare. Oh, lista ak dahil ti Mari. Kita ang tapno mo. Ay nawang. Anya ngay dagito'y, Mare. Listaan mo tinatang. Wen, listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, Mare. At dati pet second presyo dita. Kita ang tulak na. Ay nawaw. Fully paid ako, Mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kit di ta-discounted ti daduma. O ala, awato mo to'y 20 pesos, tapno malpas ti saritaan, Mare. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Saan mat amabalin at imulak tinamnama, Mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abono, Mare? No kayat mo agad mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan, tapno uray saan kon nga ito to'y 20. Mga laka iti 20 piraso, tapno awan ti maibagam kanyak, Mare. Saan kan alugi? Tanangi na ti kamatis ita. At tani Annabel, iterwarson niya anak ko. Apay kanupay laang tatang. Kuna laki di ano pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag kumati amin kankwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day tao. Saan mat amabalin alibre dagiti nateng nga umay na daw-dawatan tatang. Rumwar ka laagan, anak. Agsarita kayo banan. Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanan ti rumbang apagsaritaan me. No agpatangkan day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan at talaga ti baba inday di aso niya. Narabyan ang paikit diyan ang uray. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka diyan nagbayad bakit? Agasam ngay, tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kenkwana. Matlagayam. Anya pa ilan ti pagpungpung tutam. Awan matikas di asaritaan mi lakay. Adama piman ti punto ni kumarem bakit? Awan ti libre itapan haway. Di na lang kaya ti agbayad iti utang na. Talaga anak kulbet nga agbayad day di kumare. Kasi ka, agdatawat ka man. Napusukol mo teropam amapan dumaw dawat iti mula ti sabali a tao. Gusto lang, tinaramid ni Marison niya. Kasano kumatabiyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Gusto lang tinapanuno ti kumarem. At least, awan mo ti utang mo anatang kinkwana. E di quits kayo bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal may sa. Ma-stress ka talaga iti ugali day di ason niya, nana ko rin. Apay ay na Annabel. Kasano? Ti kanun natang adinaw dawat ko kenkwana ti bayad ti utang na kanyak nana. Ay mayat ano kasta? Mayat. Saan ang mabalinti kas dyan nana ko rin? Awan ba't ti kasta saritaan me? Ado mga minpima ti daw-dawatem kadakwada Annabel. Gusto lang nga i-quits yaw. Nangina nga tati natang ita. Wanang ti panudutem laangan kit quits kayaw. Awanan ti utang mau anateng kenkwana. Awan mo ti utang nakin ka. Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman ti pagbalinan dagiti nateng no ilako na. Kasano ngayon day talakay? Amangan no aramiden dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marison niya. Amangan no i-quits damat aminan. Sigano, dapat ito duma ang nagdawatam. Yak pa yun malagi. Dahita nga bakit? Agdadawat ka.
Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una, ang ti dawat nga. Bakit? Sagpaminsan lang nga. Sa nakanayunan. Ta siyempre, maumad ang magpiman. Imbes nga dati lako da, awan na tadawatan mo tayo. No si nga taman nga, ti aday ti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat itilakom. Ay, saan alakay? Hmm. Malugi ak no kasta ti aramida. Lagaya. Kastaman, tirik na dagiti tao pagdawdawatan ba kay? Sigurado ang amabain dalaeng amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan da abang tag no kasta dumawat ka. Iso panunutan ba kay? No adu kayo adumawat. Anya laeng timabati kadakwada. Banog laeng. Nawatam? Oh, nakasapsapa kamot nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam apekchay, Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom kunak, tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanan, Mare? Nakababain mo't no dawatak. Imbis nga daila ko yung. Agyaman akno kasta, Mari Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono kan similya. Kan, ada kasukat ti bannog ko. Ay, pasensya kan amaray no, kanayon ka adawatan idi. Okay lang, Mare. Lipatin tayong dayjay. Tinapatag at nakaamiris kan. Narigat ngamin, no puro dawat amin. No ado kayo ngagdawat, awanan ati mabati kada kami. Awanan ti mabati nga ila kumi. Wen, Mare, maawatak itan. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat? Ngam saan tayo kumakanayunan tapno saan ang mauma ti kaaruba? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anda akong Jimmy Lakay. Ne, apa naka-face mask ka, Merlin ba kay? Wen tanag pabag-utak itingipan Lakay. Aw, kita man. Kita ang Lakay. Ay nako. Adumot ti binagot na ba kay? May isa, dua, talo. Di mon bilangan numano. Impabag-ut kun ta iso ti insuggest ti dentista nakasaritak. Nadadail ka nung aminan. Saan na may remedyoan? Asano kumaasan ang madadahil tingipon mo? Kadi mo masangot agtot bras. Di ka di madanagan, Jimmy Lakay. Planok ti agpapustiso. Complete wak lang ti budget ko. Anya? Wen tapno saan anak kababain ti makikaruba. Anyan tulaangan nga ti panunutan da no makita da kastoy ti langak. Ang mga no katawaan da. Bungal at chismosa kunadan to naking ka. Ay nawang, pumintasak to no adda pustiso. Uray puputam. Mano abulan nun asaan ka nakikaruba bakit? Nakalibda tao Lakay. Asino mati makikaaruban no kastoy ti langangay. Ay nawaw. Ah, Pagkatawa ka pa'y laang dita. Makauray ka. Dandanin makumpleto ti para iti pustiso. wala eh. No mapasamak dayta, di napintasak tumanan. Mabalin kun tumanan ti makikaaruba kan agbulakbol. Depende latta Anya depende. Kitaam ni Nana Iseng. At pimintas idi nakapapustiso si ka.
Ay, nawaw. Di ka pa abak man ah. Nagbalbalo sa matanda sa awam, Jimmy. Apay mo tan ako nam ti kasta, tata. Wala. Tadyak mo tin makita nga agbulakbol, wano makikaro ba? Iti kataltalunan mo tin ti pakit kita akin kwara ita. Wan ata bungalan, tata. Isa makit kita yu ti kataltalunan. Tabisi, makipurpurtiya. Tapno at ano pagpapustiso na. Ay ha. Un tata, no saan abungal da jay, sigurado nga iso ti number 1 asuke dagiti tricycle driver tayo. Kita na makapustiso da ita, tata. Ituloy naman na nasigurado, ti sigod nga aramay na. Adto, titangdan mo, Marlene. Agyaman aklunay nanapinang. Kompleto matlangan ti budget ko para iti pustiso nga arapa-apak nana. Ay, nawaw. Pusti, sumulagay ang tikunam ngayor ornongam. Muna na, tapno saan ako nga lang akas larabit. Kita nyo tingipan ko kat one set apart nana. Kantila ang dua pares iti sangwanan tinabate. Ay, wala. May mayat no at dati pusti sa tapno makaisam ka, may. Pudno launay nana. No may paaramid ko ti pustiso, di mayat. Awanan ti lapad nana. Mabalin kong ti makikaruba no kay kayat ko. Ang makikaro ba pa'y lang? Ba't na iba nam? Kailiw ko matantisigod nga aramidak nana. Kailiw ko ti agbulakbol kan makiindistorya kadagiti kukumarek. Agpailiak ita, Jimmy. Ay, nawaw. Apay, Jaylee, bakit? Nakumpleto kong ti kwarta para iti pustisok lakay. Ano kasta? Mabalinan nga agpapustiso ka. Katwan Bumatang kanto mga ro diti apastuta bakit? Tapno tipid iti plete. Irwar mo nga rodan ti kwarta may gatang Di mo liplipatan ti bugo nga. Buwan ka de. Ti sigod na pagatangan ta, ti pagatangam. Diyak kaya ti daduma, Bran. Wan. Itamad lang ha. Noon niya ti awan iti kusina, ta iso ti gatangam. Bakit? Ay, nawaw. Ano tinarabig mo iti buhok mo dyan na anak ko? Kulot mo tayo. Unat mo ti sigod ang buhok mo. Impakulot ko, tatang. Anya timakunayo. Bagay ko kaditi kulot. Ah, way. Bagbagay mo lang una, anak ko. Agyaman nak, tatang. Agulay ka. Nagpa-braces ka pa isamag. Kunak ano saan nyo amadlaw, tatang. Talagang asinsado, anak ko. Kasta talaga, no kaya tayo ti pumintas, tatang. Nasken amayornungan. Saan adakas ti agpapintas? Lakit di, saan anagapo iti utang. Sa bagay. Gusto ka, anak ko. Itaam lang agurnong ka. Tapno makaasawa ka magtang. Unak lakit din no asino ti masabat ko anak ka face mask. Si kamat gayam Mari Marlene. Sa dino tinagapuam. Dita sentro. Adalaang inlakad ko. Ah, okay. Anya tinapasamak iti buok mo. Apay akulot matan. Pakulot mon saman. Tayo sumad ti kayat ko. Nay, naaladan matan tingipan mo. Braces date na, Mari. Agraraman na talaga. Bagay ko saan ka di? Agin pipintas ti agraraman. Anya ti ko na, Mari. Ay, awan mare. Agpatuloy ako, tanay. Nadagsan ti ginatang ko nga bastume. Ayan nga, iti pustiso nga yung paramid mo, Marlene. Jakpay na ala, nana. Ikonam kanya katiso ti gagaram. Aguray akpay iti makalawas, nana. Kahit manungay ti pinayadam. Dakkel mo't nana. Saan basta-basta.
Mapan 10,000. Ay nawaw, nanginamot Wan ta mano ang ipon kan nginginaan ka no ti materyales nga aramaten da. Ay kumaya nga rod, ano kasta? San asayang ti kwarta, numayat mo ti quality na. Kastamat lang ti kunak nana. Ay amuyo ka day nana. Nasalaw ko ni Jana di tadalan itay. Kay, Impakulot na kit ti umnat abuok na. Saan mat anay bagay ti kulot kan kwa na takas jay matirupa na. Agraraman na talaga nana. ay nawaw, bayam ano isumot ti kayat na. Saan pa'y anaarabit ti pustisaw, ngam rinugyam manang ti agmaritais, kasano nga tangay no nakapustiso kan, kas iti sigod siguro manang. Ibagbagak laang mat ti opinyon ko nana. Umayak man, Nana Pinang. Nay, si kamagayam dyan anya ti masapul maw. Umay kubayadan ti kwarta binulod ni tatang kan ka, Nana. Ay nawaw, at damo lang ti pagbayad ko iti utang ka. Pasensya kayon no nabayagan, Nana. Ay nawaw, okay lang. Tinapatag kat nabayadan nun ni tatang maw. Ni, ming-ming-mingan nyo matibuok ko, Nana. Ay, day tagayam ti bagbagan ni Merlin idinaminsan nga impakulot mo, uray saan mo matabagay. Anya ti kunam, Nana? Anya ti imbaga day ta Merlin? Ay sus, lawan ka. Oh, api an napauli mo kayo, Nana. Ay kwa, ay awan ti kayat ko asawan. Bagay mula unay ti kulot abuok mau. Ay nawa, may tisam mo itabagay. At dalang ti pustisong ka. Ay na. Mapanak iti ayan damari tiling lakay. Anya? Mayatan, nakapusti sumatlaangan da taon. Mabalin manan ti makikaaruba. Nalpasan ti lib ko lakay. Bao na yun ti kastabagay. Apay, kontra ka manan si ka Jimmy. Inton kwan, at daman ti makaapam di ta. No bilang bantadda, nakasaganak man. Nakapustiso ka lang. Timangsit ka man ay. Merlin, magayam ti limabas dyan, anak ko. Inaldaw mo't na lumabas iti paraan. O sa dino nga tati papapanan na. Sa dino kumapay nga iti ayan ti kumari na atatang. Siguro, nalpasin ti pustiso ngayong paramig na. Isumit lagayam anabayag asaan anak ikaaruba. Bungal gayam. Isumot ti ko na nilakay na yun. Nabayagan na yun. Hindi pala napalama sa bulan. Iso anak ka face mask, idi na minsan anasalaw ko di tadalang. Kita, ang mga numaylaw, anong kaamanguyaw dya tawa. Ay natatang saan ko nga ugali ti mangwiyaw iti padak ka tao. Palpalagi pang kalang, anak ko. Tapos ang kamaylawan marag. Pang self-defense ko lang no bilang laang tatang. Self-defense. Una, dadanangag ko ngagraramanak ka no, gapo iti panagpakulot ko iti buko. Yan, panang pabrace ko kadagiti ngipon ko. Agraman day takit bibiyangan day ta Merlin. Limulat ranigas ka, so anak ko. Apan tumanin ti pagturungan na data. Depende atatang. Pinakawan ko iti, uray grabe ti panang dildilaw na kanya. Ngam no ulitin namanan ita, ay lumabanak matan tatang. Narigat ti agul uli maklaan. Kasjay ayamat tinapintas nana. Napintas mo ni Jana. No napintas ni Jana, di nakaasawa kumamatan nana. Ay na, saan anasaya at ikas na pa nagsasao, Merlin. Di mo matpiman personalan agi tao. Nasaki nga tatikas ka ngay bagbagam. Uray saan asyak ni Jana kat masakta naklata. Ay nawaw, day tati ko nada aril tok nana. No napintas ko maday jay at Jana, di atidog ko matipila dagiti agdat-daton ken kwa na balay da.
Ngam awam makita. Kunakon ka. Sikat ti akin boses iti mangmangag ko. Ah, nay, anya ti aramidam dito yung waiting shed, Jana. Ay, umuna akon nga agawad, Merline. Diyan na, diyak kaya ti mairaman. Amuyo mo't abakatan na tao. Ulitan man timbagam itay, Merlin. Na, itikas di akin napig sa ti boses ko, de mo nangag. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasomaan. Nagsakit itirik na. Pudno umag. Kunada napintas ka, ngam aging gaita. Saan ka pa'y anak asawa? For your information, ado, dagiti agdat-daton kanya. Nupudno ti bagbagam. Apay nga rod nga aging gaita kat single kalatta. Gaputada ti postison, timurad ka manan nga agsao akas na. Anya ti kuna? Gaputada ti postison, timmangsit ka manan. Ha? Agraman personal abiyag ko, kat pakibibiyangam. Maan ano aya, no jakpay kayat ti makiasawa. Di mo kaya? Ngunaw awan ti mayat. Uyaw, kan chismis pa mo. Oh, kita ang tapos tisom, banking matan. Anya ti kuna? Anday ko, apay nagkabil ka ay. Dayto'y matiparakan ka. Awan ti babain mo amang ibag-abang ting ti pustiso. Ipungot ka man laangan. Anday ko, kat naman. Gapo iti kauuyaw kan kamamarites mo. Awanan, nagsurrenderan ti postisom. Dayto'y matiparakan ka. Agora ka, pustiso! Kulang pa'y dayta. Tingigina ka, pustiso! Bandak mo matan! Nagina na ito! Mumlaan! Ne, di ka matan makaisam bakit? Awanan lakay. Ano tawanan? Si pustiso. Ay, nawaw. Nan-ano ka? Nan-ano ti pustiso? Inbadak na ijay adyana lakay. Ha? Kasi ano pasamak dito? Apay, inikat mo? Mapan ka iti ayanda. Ibaga masukatan na ti pustiso ka dinadahil na. Sukatan na ti pustiso ka kunana abangking. Anya ti umay mo ibaga manong Jimmy. Maya, dati na pati kapagsaritaan ta. Dinadaan mo kano ti pustiso ni bakit ko? Imbadak mo kano? Incomplete siguro ti istoryana ken ka manong. Ah, anyat pudno, ano pasama ka na? Diyak ngamin nagustuhan ti ibagbaga na nga aging pipintasak ngam awan ti mayat amang ikalay sa kanya. Isuan na ibagak mat abang king ti pustiso na. Idi kuan nagkinabil kami. Gapo iti tensyon, di na siguro nadlaw anak nagtipustiso na. Isuan na ibadat ko mata, ha? Saan ko ngayong gagara day jay manong? Ay, nawaw. Ti addalaang mat iti panunot ko ide, kat ti makabalas kan kwa na. No kasta. Adda magang basol na. Nadalos ti istorya na. Apay, mga kami nga imbadak mo ti pustiso ni Merlin, anak. Saan ko ngayong gagara, tatang? Ay, kasi mo diya tao ah. Imbagampay kami na bangking ti pustiso na. Pudno abang king ti pustiso na, tatang. Uyaw to mga aming nga uyaw. Isu siguro anabang king ti pustiso na, tasao asao. Isu mo laang ti imo na anang kabil kanyak. Bimalasak laang. Makigugwa ka lang nga ti gastos na. Ha? Basol lamot laang No apay anadadaol ti pustiso na. Itaan niya ko maaga po, nga aggastosa. Ang dami lang at ibasol mo. Tapin natula mo niya tao, anak. Self-defense laang tinaramid ko, tatang. Idi pa'y nga agul uli makak. May mayat matlaang no awan ti pustiso na. Tapno sardengan na ti kinamanagyaw na. Ken kinachismosa na. Anya? Timmangsit idinaadan iti pustiso. Tamakita no maaramid na pa'y timang dilaw. Wen no makimarites ita taawanan ti pustiso na.
Anya nga iti ko na ni Jana lakay. Sukatan na ka no, ti pustiso? Di mo naman ang masukatan pa'y dahi tapos tisong bakit? Ay nawaw, nagngayon na ti pustiso ka pinirdi na. Siga magamti ng irugi ti apa. Kung kumporme kami ti sausawang mo ka no. Siyak man mo no saan? Saan lata may parbang tikas dyan nga inaramid na? San na kanumay ngayong gagara bakit? Uray pay, naigagara naman mo no saan? Rumbang laang asuktan na, tadi na daol na kat nga ron. Kita man tinapasamak, agrup-rupa ka di pa'y apustiso day ta? At damo lang ti basol mo bakit? Apay ngamin ang makipinungot ka. Naimbag ko nagsardeng kay dinariknam anat nagtipustisom. Saan ang mabalin lakay? Pag nakmam deta napasamakin kan, tayong sumaruno, di mon ulitin tinaramid mo. Mano alawas nga inurnong ko ti kwarta pinagpapustiso. Kasano akma nga itan? Ay kagurnong ka ba na? Ngamin, oray mapan ka iti ayan ni Kapitan. Sigurado asan na kamutla nga matulungan, tadamat ti kamalim. Biyag tumot ti sabala at tao ti uyawam, kindildilawam bakal. Nay, nalipat ang samot nga insuot ti pustiso, Merline. Awanan ti pustisok nana. Ay nawaw, kano adamot idi kalman, idi nagis istoryata idi waiting side. Nagpinungot kami ka ni Jana nana. Jaking pagarup amat nagtipustisok. Anya? Nadlaw ko langan anat nagtidimbadak ni Jana. Ay na, puaya. Dahil ta ang iwa mo nga main ti parikaw. Kung kumpurme ti di mo ibagbaga. Makitam day ta. Awan pa'y makabulan nga inusar mo ti pustisaw ngam nadadaal mo taon. Awanan na. Agurnungak manan. Another pustiso manan nana. Gusto nga minun ti uyaw kas kada chismes. Agbalin ka sensitibo. Sakbay amang ibalikas ka iti dakas. Panunutom pa'y ti epekto na iti padam ataaw. Tapno saan da nga agbalin nga agresibo a bumalaskan ka. Ay, nawaw! Anadam dagiti ibalbalikas mo, tapno di mo mapasaktan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Gumatangak man, kagawad Carlota. Anya ti umay mo gatangan nana Delia. Adda ka dila kum nga asukar. Gumatangak man iti 2 kilaw no adda. Day talaang nana. Wen, Mabit lang nga ron, taisupot ko ti asukar agat gatangan nyo nana. nagyamanak. Oh, adto'y tibayad ka. Ay wen, nadamag ko analpasan ti ipatpatakder da abalay iti abay yo nana. Wen, nalpasan, idi pa'y napalabas alawas. Agasawa ka no matgayam ti akin kukwa. Isumo lang ti kunada. Di manayunan man ang ti karo ba yo nana. Barang saan anauyong Kunakon kait, ti akin kuko iti baro abalay iti asideg mi ti simbang po. Paya di ka pa ilang sombra kiti silad. Ay nahuaw. Anyo ti sirip-sirip pumitit na wadel niya. Debo ka din ang ti simbang pot alukan ita ilusyo lakay. Ang mga no ti baro akaro ba tayo tayo tapakit? Isuda nga agpaiso. Sumirip ka iti tawa tapno makita mo't ida.
Saanan bakas? Ang mga no makita na kat palunutan da nga agsip-sipot ta. Saan ba't siguro, lakay? Iiba bang takurtina ba? Kasaritam tulat ta idain to nagsapa. Sige, lukas tati kunam, kas tati aramidet, lakay. Naimbag abigat mo. Ay, nawaw. Asino kayo? Anya ti masapulyo? Ay, kwa. Siyak ni nanayo Adelia. Ti agnanaud iti asidag ti balayaw. Ada ka di masapulyo, nana? Awan ba't kitday? Kaya't kulaang ti makiamam mo. Pasensya kayon. Ngam awan ti oras ko iti kakastabanag. Ha? Isupay kit di ti pakataktak-takak. Mala, inton sumarunulaangan. No saan ka abise, balasan ko. Nasaysaya at pa'y. No awanin ti bagayo, mabalinyon ti pumanaw. Asino di kinasarita mi tayo, ninita ba kay? Ti bakit akaarubat na, Berto na kay. Apay ka na. Ano ti imbaganagan ka? Kaya't nakano ti makiamam mo. Ay nawa, bigbigatan. Panagkunakad kaya't nalaang dayjay ti makikape. Sigurado tayo ta. Di mo latan pagan ano dagita karuba ba kay? Amok dayta, lakay. Saanan ang masapol nga ibagam? Isopay kita paggastusan ta. No umay da makikape. Di ka madanagan, lakay. Saan ko idaapastrakan? Narigatan. Ha? Amangan no agtatakaw dagayang. Kumusta nga eh? Delia ba kayo? Nakasaritam ka di. Te baro akaro ba tayo? Oy, lakay. Ngum kasla narigat gayam ti makipagayam kadakwada. Apay mata na ko ng tikasta ba kayo? Madlaw, adida kaya ti makisarita. Kun saan pa'y nga umisang. Ang okay lang. Saan mo't amabalin apilitan tayo ida? Gagangay na lang siguro ba kayo? Saan da na iruam? Wano saan? Amangan no talaga abisida. Sa bagay Saan ko ba aday ta ti pagsakitan tinakam mo ba kayo? Ado pa ital daw. Awan mo't kit day ti sakit tinakam ko, lusyo lakay. Maawatak mo't ida. Nasayaan nga ron no kasta ba kayo? Tablo saan nga isupay apang panunuta? Wan gayam, mapanak itayan ni kagawad Carlota inton madamdama lakay. Mapanak laeng makiin ni storyaken kuana. Damag ko asimang pweden ti baro akaro ba yun, Ana Delia? Wan, idi pa'y Sabado kagawad. Kumusta damat ngay, Nana? Saan damot unay arumrumwal? Agkulkulong day ti balayda. Ay nawaw. Di yun padas, tinakisarita kadakwada, Nana. Impadas ko a kinasarita ti babae. Ngambisin samot, kun kasladi na ang muti umisong. Sanda siguro anay rom ang makikaaruba, iso akasta, Nana. Nalabit akasta kagawad. Masursuro dan tulat ti makikaaruba, Nana. Gagangay, takaak-akar dalaeng. Sanda pa'y anay ruam. Ay, Lucio lakay, agriing kamaan, Lucio. Ay dawaw. Lasapa pa'y mas bakas. Apa rin ni Ingnak. Dandanin malayos ti paraangan ta. Anya? Ay, danda ni malayos ti paraangan ta ko nam. Wan, Ano? Kasano ko maamalayos? Kasaan mo na nagtuto? naggaputi narugit adanom iti balay ti baro akaaruba ta. Anya? Tumakder ka ngamin dita, tamapan mo kitaan. Ay, narigat nga tati agdalos iti paraangan akapitpitak. Narigat ang masagadan dagiti bulong. Ay, lawaw. At dapat isabali nga angot na. Naggapu iti banyo kun kusina at alakay. Kita
Kat adda pa'y tinailaok nga inapoy. Ay na, kasabsabon pa'y. Bayam, kasaritak to ti karuba ta bakit? Hun man lakay. Ibagam nga isimpada ti kanal, tapno saan nga aglupyas tinarugit adanom iti paraangan ta. Muna, nagalis pa na itano ko. Hun nga rod lakay. Saan tumot ngamin ana ikanal ana sayaat. Agraman danom nga inosarda naglaba. Aglupyas metlaengen dito'y paraangan ta. Awan sabat ti tao dito balay na. Jak siguradaw. Awan mo't ti mangeg ko nga agsasao. Timing ang latan no adda ti rumwar lakay. Anya ti masapol yo, tata. Itay pa'y nga orahin kayo, Perto. Ibagaklaing kuma. Ano mabalin? Kat pakikanalyo kuma ti danom. Nga kapoy ti banyo kan kusina nyo. Agraman danom ap paglablabaan nyo. Agdirdiritso ngamin iti paraangan mi. Ay nako, mamagantumot lang day tata. Sapay adda ti madi nga angot na. Amoy mat. Amanula ang amitro tinagbaitan ti balay tayo baro. Mamaganto ka di day tata. Kasi kami mat ano ko baro. Maur-ornong ti danom iti paraangan mi. Nangruna pa'y kasjay mat a klase ti daga. Nagatulakid di reklamo na tata. Para danom lang. Saan man anarigat, nagaramid kayo iti kanal baro. Adda ti palami, mabaling na ipabulog ko. Saan? Mamaganto ko na lang arutan. Anya, Anya ti ireklamo dagita ang kaaruba, Berto lakay. Agluplupyas ka no, tinarugit adanom, anaggapo dito balay. Iti paraangan da bakit? Na, para danom laang. Day tangarugit. Mamaganto mo lang. Ay nawaw, nagsimplyan abanag. Agreklamo da kasta. Amo pa'y kadagita karuba bakit? Di mo latta iday kaskaso lakay. No agtuktuk da, di mo luklukatan tirwangan. Huwag bakit? Tapno saan nga isupe pagsakitan ti ulok. Gusto day talakay. Di mo streson ti bagim iti kasta ang klase ti tao. Ha? Nareklamo da na unay. Huwag bakit? Narigat nga tati ma-stressan niya. Ay na talaga asaan ang makarig na ti kaaruba, Lucio lakay. apay, adda manan, tinaglupyas adanom, dilya bakit? Wan, iso asaanan ang mamagaan ti paraangan, takasta ka na yon. Agdiretso iti paraangan ta tinarugit ken naangot adanaw. Di damat mapanunot, amanula nga metro tinagbaitan ti balay tayo. Ang lalaki di matikas nga ugali ta. Tabusis mo lakay. Ay, bayam, tapno mangagdamod lang bakit? Ay awanan, mabalinen ang maraupan ti paraangan ta. Madasag tuman nakasarita di babae bakit? Amangan no iso ti makaawat kadata. Kasla suplada ti langana. Ang padasam lata alakay. Anya ti amuta ngay, amangan no adda ti nagdumaan dakin nilakay na. Amangan no nalaklaka kasarita. Anya ti kunam nana Delia? Agluplupyas ti danom anaggapo iti banyo ken kusina ti kaarubayo iti paraangan yo? Kasta nga road, kagawad Carlota. Ay nawaw. Kasarita yo kumaidaan, nana. Kinasarita ni Tatam Lucio di lalaki. Ngam awan mo ti aksyon da, tamamagaan kanumulaang. Anya? Ay, agparikot kami. Tamaurnongan tinarugit ken naangot adanom iti paraangan may. Pitakit di pa yun Sapay kaslakli ti daga iti ayan yo, nana. Talaga narigat ang mamagaan. Nalakalaang mo't ti mangikanal. Ngam no apay akas lamarikatan da. Nanayunan nga agpaiso ti kaarubayo. Ngam sakit mat gayam ti ulo yo, nana. Ipadas man ni Tatam Lucio ti makisarita ken ninita. Amangan no iso ti makaawa. Barbara nga, nana. Tapno saan nga isupay apagparikutan niyo kanitata. Pumasyarak to iti ayan niyo inton sa anak abisi, nana.
Saan ka kadi abisi, Ninita? Ada ka di masapol yon, Tata Lucio? Kinasaritak ni Berto alakay mo iti naminsan. Ngumawan mo tinapasamak. Si kalaang ti pangibaga. Ay nawaw, anya ti ibagayo aya. Mabalin ka di, nga agaramid kayo iti kanal. Ikanal yo kumati danom, nga gap-gapo iti banyo ken kusina yo. Agraman to sa usarin yo, no kasta nga aglaba kayo, balasang ko. Agluplupyas kami ti danom iti paraangan mi. Sapay adda ti mading angot na. Ay natata, kas makita yo, kat main-initan mo. Mamagaan tulat ta. Anya? Mamagaan tulat ta ko na. Di yo aya makita nga aging init. Oray mamagaan, balasang ko. Masukatan to matlaang manano kwa. Kitaan nyo akit kapit-pitak matlaang ti paraangan mi. Ay natata, tinapatag kat saan amalayos ti unag ti balayo. Nagadulakit din ay areklamo yo. Napudot ti ulom. Ninita pa kay. Ako yan. Ay nawaw, di mo ka dinangag tinagsaritaan mi iti kaaruba tayo. Nakahidsetak ba kayo? Saan ko nang ngag? Day tadanong manun ti reklamo da. Saan mo tamo umata kita karuba? Nakakarti dala uray mo. Di da siguro maawatan ti ko na, ama magaan to matlang. Ti ko na jila kay itay, adda kanupay ti angot na. Ay natural ata na usar nga rodjay danom. Tas lagbir-birok na ti apan ko sa talaga nga. Ay nano siyak ti mauma, talaga nga aggugulo tayo. Mutoy manlaang ti pala. Ay nawaw, an-anwam ti pala lakay. Saklaang ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno saan nga aglupyas tinarugit at danom iti paraangan tabakit. Kinasaritam ka din ni Ninita. Wen, ngumawan tinagdumaan dakin lakay na. Agpadadaan na uyong bakit. Kinauyongan ti kasta nga aramidan da katata. Anya, Iso asaklaang ti mga ramid iti pamuspusan bakit. ay saan lakay? Amom lang arudan nga adda ti an-anayam. Kasano nga rodan bakit kat narigat kasarsarita ti karuba tayo. Agsalud-suda kan kagawad. Sigurado ang matulungan data. Naimpag-abigat yun, Nana Delia. Nay, nakaumay ka mo dito'y balay kagawad Carlota. Planok ti mapan iti ayan mo inton madamdama. Kaya't kayo lang nga bisitaan, Nana. Grabe matgayam ti mapaspasamak dito'y, Nana. Nakitak ti naurnong adanom iti paraangan niyo. Adapay angot nan. Nauyong tumo dagiti kaaruba mi kagawad. Saan ang mabalintigas ta, Nana? Ikanalda kumamot Narigat damot a kasarsarita. Awan lat ibagada no di mamagaan tumo lang. Mabiit lang. Siyak man ti makisarita kadakwada, Nana. Kasano no apaenda ka. Ay, padasan da Mairaman ka pa ikitdain. Saan aga po talalakay kan babakit kayo kat kastamat kan ti aramidan da. Ipaturong dakit den tinarugit adanom iti paraangan yaw. Di dala agbain amang ipaangot iti rugit da kada kayo. Ay nawaw. Saan mo't siguro ang narigat ti agaramid iti kanal anya kabsat. Asino ka kumamat amang ibaga iti kasta kanya? Siyak ni Carlota. May isa akagawad dito'y barangay tayo. Ha? Damag ko kat kinasarita da kayo datata kanina na may papaniti day tabanag. Saan mat ngamin ama kauawat dagitatak tao? Sana nasaya ti kasta Narugit ti danom nga aglup-lupyas iti paraangan da. Adapay angot na. Numabalin ko agaramid kayo iti kanal. Di kay mabaen amang ipapaangot iti rugit yaw iti sabali a tao. Kitaan nyo kat basit lang ang tidanom kagawan. Saan a kinauyong yo ti pakpakat yo? No saan a masolusyonan day ta parikot? Ang mga no ni kapitanan ti umay dito'y balay yo. Kagawad magayam ti may itay lakay. Kagawad. Uy,
Carlota tinagan na. No kasta, nagpulong tila kay kin bakit akaro ba ta? Siguro di ko na dayjay Carlota. Kat saan ka no ati kinauyong tati ipakpakat ta? Ano saan? Ni kapitanan ti umay dito'y balay. Anya? Kasla istrikto lakay. Ay. Kagawad lang mo ta. Madingarood ti kita na kanyak itay. Panagkunakat seryoso iti imbagana. Nasken nga agaramid tan iti kanal, tapno saan ani kapitan ti umay dito'y balay. Nakababain mo't no bilang laong. Tata Lucio, bumuludak man iti palayaw. Ay nawaw, an-anwam ti pala Berto. Agarami da kiti kanal. Tapno saanin nga aglupyas tinarugit at anong iti parangan nyo, tata. Ay na, agyaman kami laonay no kasta Berto. Pasensya kayo na. Saan kayo kung mga gipulong kinikapitanan? No aramidan nyo ti maiparbang. Saanin adumanon iti barangay hall ti iso. Aywan, tata. Aramidan min, ti may parabang. Agyaman naklaonay. Mabitlaan garod, talag ti pala abulbulutan barok. Kamaudyanan na, namagaan mo't laang ti paraangan talakay. Mabutang gayam ama ipabarangay, bakit? Naimbaglaangan tay may ni kagawad Carlota lakay. No saan, amangan no aging gaita, kat agpatangken dalata. Asino nga minti mayat ama ipabarangay nga. Sa pa medyo stricto mo't dahi ta akagawad. Nasaya at kit di nagbuteng dagiti loko lakay. Sipod na ikanal ti danom, saan matin nga umay da tatalusyo kin nanadelya lakay. Awanin ti mga ko areklamo da. Una, tas saanin nga aglupyas ti danom iti paraangan da, bakit? Mayatin, awanin ti paka-estresan talakay. Kin sigurado asanta na may pabarangay, bakit? Nakababain nga tati may pabarangay, anya? Un nga rod, kasta unay tinervyos ko, idi kinasaritak dahi akagawad lakay. Kasanulaangan ngay, ni kapitan ti kasangsango. Sapay madlaw nga istrikto dagiti opisyales ditoy. Isong agsingsingputan, bakit? Agsingsingputan. Sakbay ang mapasamak ti pagbutbut nganta. Delikado. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agbalin kakit di kumaan na sayaat kadagiti kaarubam. Tapno di kan tumaibabain iti kamaudyanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakaluto akon iti pulutan ta doming lakay. Anya iti pulutan yan lutom, ingga bakay. Adobo manen Ha? Munto'y karodan ti kwarta may gatang itarak bakay. Ay nawaw, barbar niya abay bakay. Kwartamot laang dayta, si kaki di mo. Manong karod ti gatang nga. Talubute, tapno sigurado lakay. May mayatan ti sobrangam ti kurang. Narigat ti mabitinan niya. Gumatak man na nabita. Arak sa mamanan ti umay mugatagan si kadumeng. Kabisado yun na. Kasanaw, kit kaslasan kay ama mga agbartag.
Minalumkin ay nakasta. Da kami lang, din bakit ko tagsat, nana? Anya? Alam, mangtid kayo ti talo abutay. Ay nawaw. Hagasam kay ti talua buday. Awanin da do asaludso, nana. Itidjulatan ti katgatangag. At to'y ti bahay ko, puro barbarya. Kasday ta na, san nga utang? Ay nawaw. Agasawa mamartan. Makapasurun may. Anyat na pasama kaya, doming lakay. Istrikto mo tayo ta nanabita. Inga bakit? Ay nawaw, apay ni nanabita. Dandani di nakikan iti arak itay. Iti anya kanu aga po, kat bayadam mat. Yaman amaw, iti dayjay abakit mo. Hindi bale, inton sumaruno, gumatang talaangan iti sabali at tersena. Kasta mo ilang di plano, bakay. Iso mo ilang ti maawanan, iti kastang aramidan na. Nalay, mangirwar kan iti baso kanda raw. Tarugyan dagsat bakit. Si kamatan alakay, katugtugaw ko lang. Nalay, aglisi kang rutita. Tasya ko ti mga nagsadot ka mag na. Naimbaga bigat mo, Patrick Lakay. Ay, kasta magking kakuring bagay. Ay nawaw, kasangsangpot mon sabot. Nasapa ka kadi arimbar. Ay, uwan bagay. Kasangsangpat ko lang. Napangko inuwayway tinuwang ta. Ay, uwan gaya. Kasla naliwayan mo tindaduming kan ingkati bangkag da. Kasanumot ana ibagam ti kasta. Di magasak iti bangkag da itay. Kat kasla na baya nga awan tinagtrabaho. Siya pa'y mabalinan ang maapit ti mula ta. Agraman sa ba? Naluuman iti puon na. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Ay mapan mo to itabisitaan bakit? Amangan no masakit na ba to? Sige, kasta ti aramidag lakay. Ika magayam ti lumabas mari kureng. Mapanak man iti ayan daduming nga anak ko, Maribita. Apay ijay maray. Naku na ngamin nila kay ko. Analiwayan dati bangkag da maray. Mano siguro nga aldaw asaan da anap-napan. Day sakit din maray. Sapay mabalinan ang maapit ti mulad ah. Ibagak manlaangan maray. Anya ti ibaga, Maribita. Agsinsinro ka at daduming kan baka nangaw may gumatgatang iti arak dito'y tersena. Anya, Amang ano nag-shut naman ng idirabe ay kanahang uber da. Iso asaan daan nakapagtrabaho, maray. duming lakay. Agring ka. Duming! Inga! Duming, agring ka. Ninanang mo tiyag tuk-tuk-tuk. Anya ti ko nambang. Ninanang mo ko na agtuk-tuk-tuk. Ay nawa, anya mo ti umay na ibagarita. Duming! Agawa ang lakay. Mapanmulukatan tirinaw. Ang mga nunapatagtibagan ni nanang. Mabit lang nang! Umayan! Sumrek kayo. Agyam anak, Duming. Nagtugo kayo ah. Anya ti masapul yo ya. Anyat orasan ngam nakaturog kayo pailaan. Kanagurek ka. Apay kasta tilangam. Ay, nang over kami nana. Anya. Nagsat kami gini bakit ko itarabay. Iso nala daw kami anak hari. Isumat lagayam asaan kayo na mapmapan iti bangkagyaw. Day tama gayam agbarbar tagtiin into na rin yung kinibakot mo. Mapan kami to ka di nana. Iti kabiitan apanawon ko man. Kaday, nakita ngamin ni tatang mo timulayo idi namin saan kat mabalinan ang maapit. Una na, mapan kami to ka di kinibakit ko. Ay na anak ko, di yun ay tagin inom. Pakaalaan nyo iti sakit, ti kastangar aramidan nyo iti asawam. Aggagat kayo kit ding agtrabaho, tapno saan kayo nga agbisi. Anya ti may imbaga ni nanang, doming lakay. Mabalin ka nun ang maapit ti mula tabakal. Sapay maditirik na kita. Uray sakit, madi mo ilang tirik na bakit. Grabe ta ang over ko. Nasakit ti ulo.
Agid da ka pa ikit ni ata ituloy ta ti maturong. Ay, uwan ba kayo? Nasapa pa yung may... Satan tumapan no magagat talakay. Kumusta ba da duming nga agasawa ijay ko rin ba kayo? Alas 10 anapanak iti ayanda. Ngam nakaturog da pa ilaeng Patrick lakay. No kasta, saan mo anak kasarita? Nakasarita kita. Apay ba't anaaldawan da? Ay, nahang-over da nga agasawa lakay. Ay, inayan. Una ta nagsyat da kanu ijay balay da iti rabi. Ay, pauna yung tikas taga aramid ng agasawa. Day tangarob, bareng tong palon da ti imbagak. Awanin ah. Sayang tibannog ta. No maliwayan da timula ta. Nakasarita yung ka din ni Manong Doming, nanang. Wan, Melissa anak ko. Anya kay ti kunada, nanang. Apitan da ka di timula da. Wan ko na mag idinapana. Nasayat nga rod no kasta, nanang. Nadamag ko nga agsasyat da ka ni Manang Ingay jabalay da. Pudno ka di, nanang? Wan anak ko. Idi na minsan anapanak iti ayanda. Naaldawan da anak kariing tanahang over da. Anya? Mapanak pa'y gumatang iti anak yung kabakay. Mariknak ako mapsutak man eh. Uray siya, duming lakay. Iti sabali manen at tersena ti papanam. Marwam day ta ananabita. Hoy, awanin ti plano ko gumatang itila ko na tayo ta ananabita. Narigat akasarasarita tayo tabakay. Naku nampay. Kan amangan no saan nakangaikan. Agluto ka man iti pulutan ta. Wan, basta agawa am ti gumatang. Takailiw mo ti bagik ti arak. Un ba kayo turay siya? Iti tersena ni nanapan niyang ti paggatanga. Sigurado amang tidman na dyan. Basta saan nga utang. Ay nawaw, arak man ang tiimat mo, Manong Doming? Kunaklakit din no, sino ti masalaw ko? Si Kamat Gayam? Agasam man day ta nga arak? Inuman may ginimanang mo. Ay nawaw, di kay mat mga agasawa iti arak. Isungat at iragragsak may ginimanang mo ading ko. Inapit yo ka din ti mulayo, Manong Doming? Saan pa eh? Itong sumarno abulan siguro. Narigat ngamin amang over. Amuyo mat Gayam, asan kayo ang makatrabaho na maang over kayo? Ngam agsyat kayo latamat. Kas na ko nakitayang. Iso tiragragsak may ginimanang mo ading ko. Ay, awan mon, Manong. Agbisin kayo, ano kasta ti aramid yo? Ipang pangruna yu kit den, ti panagin inom yu iti arak. At least, da kami nga gasawa tagsinsin na ako ading ko. Nagalas ti kasta nga aramid yung agasawa, Manong Doming. Dito'y tirsenam ka di tigim matangan ni Manong Doming iti arak, nanabita? Ay, sabali at tirsena ti paggatgatangan dan kandi baka na ita, Melissa. Anya? No siyak, kontrolak nga mintitid ko. Nang runa no amok amasansan ti panagin inom da. Talaga nga ipamuspusan da, nana. Nalabas ti kinaadik da iti arak. Inaldaw dan sabot na mahang ubar. No umay da gumatang iti arak, saan yung ikan, nana? Ay, uwan, talaga saanan, Melissa. Ngamain, gapo iti dayta nga arak, naliwayan dan ti trabaho da. Dayta nga rod, nana. Awan lat amukon kadagita. Dumtang to ti aldaw nga agbisinda, no kastalaang ti aramid da. Nasalaw ko ni Manong Doming iti dalan iti kalman, nanang. Buti man ang ti arak ti inigaman na. Ay nawaw, imbagak mo't amapandapitan ti bulada. Nagtangkan ti ulo dagi jay, nanang. Baribar pa iti sungbat na kanya. Ay unay laki di mo't ti kastangar aramidan dagitang agasawa. Awan ti nagdumanda nga agasawa, nanang. Awan no inaldaw ti hangover da. Talaga maliwayan da ti agtrabaho. No awan ti dengganda asaw. Bayan tayo ida, Melissa anak ko.
Sadan tula siguro makaamires, no awanon ti maisaang da. Sikamat ti lumabas iti sanguanan ti Tersenak Inga. Sa diro ti papanam. Ay nawaw, di kay ka di makadlaw na nabita. Ha? Madlaw lang arudan anahang uber da tao. Kastapay lang ti saludsud yo. Siyempre, mapanak gumatang iti ice candy iti ayan ni Nana Panyang. Inaldaw samot na namahang over kayo kanila kay Mau. Anya kumatibibiyang yo. Kat saan mo't ada kayo tagas-gastos. Naimbagman kasan kayo ang maibusan iti kwarta. At dapat iti kwarta mi Nana. Amin makikita yung ilablabas mi nga anak. Kat nabayadan, saan ang nautang. Ay awanan. Naulaw kayo kanila kay Mau iti arak. Naawan tinasayaan nga ibagayo. Mabalin ka di adi kay manaktak, Nana. Talaga asan nga inapit na tuming kiningga timula da kuring bakit? Sayang na dyan. Apitan tayo, lakay. Wala na. Sayang numa-over na dyan. Basuraan to, ti pagturungan na. Ay naulaw dan iti arak, lakay. Yak amo ka na kita nga gastawa. Imbes nga tinulong na agtrabaho. Tapno makaurnong na. Saan? Tabuti mo ti arak ti igman na. Masuron mo't laangan ni Melissa kan manong na adumeng. Urayin na siguro nga agbisin da baka. Makaumawit. No maitubli-tubli ang maibagbaga kadakwada. Nagiturumbang arabidin na. Kit saan damot tinupin. Urayan da siguro nga awanan ti maisaang da sakbay ngagnakam da. At danto, saan nga ita? Nga masiguradok adumtang ti aldaw nga agbisin dagita atat tao lakay. Inga bakit? Mapisbisina ka. Uray siya nga rod lakay. Ngam awan matan ti bagas. Jay inkargak itilatang ay. Naibusan lakay. Ay nawa. Sapay na ibusin ti kwartak chong. Anya ngayon ti isang ta. Ipatas mo man ti mapan itayan da nanabita. Umutang ka iti bagas. Awan mo't ngamin tila ko ni nanapan niyang abagas. No iti ayan da na ng kantatang mo nga tati papananta lakay. Amangan no saan da ta pautangan ni nanabita. Nang runakit saan tapay anak kaapit. Amo na nga awan ti pagbayad ta. Mabigla nga ro tagpulisak. Mapanta bumulod iti bagas dananang kentatang. Anya ti aramidan nyo dito, ibalay, manong dumeng. Dananang kentatang. Melissa, Ay, ada na pananda manong. Anya ti masapul yo aya. ading ko. Umay kami kumabumulod iti bagas. Ay nawa, tatatangkan na lang pa iti pagbuludan niyo man. Kastoy nga may. Naibusan kami kin manang mga ingga iti bagas. Awanan ti isaang may ading ko. Kat gumatang kayo Adamat la ako ni nanabita. Awan mo't lang ti kwartami. Naibusan. Inibus yo iti arak. Kwa ading ko dati. Dayta ti paglaingan nyo manong. Ti agbartag. Inton awan ti kanan niyo. Dito'y balay ti papanan niyo. Awan babain niyo. Grabe ka mo't ading ko. Pudnumat. Inom nga min ti aramidan nyo kani manang ingga. Anya ngay ita manong. Ay nananang, no ikan nyo ida iti bagas, amangan no agruamda. Anya nga tatimayat ang maaramid, Melissa, anak ko. Agpatangkan kayo nanang. Bayan niyo ida nanang. Saan nyo nga ikan? Saan ang makaadal dagita no itadyo amin adawatan da? Ang amangan numabisinda mo, anak ko. Ay nawa, bayan niyo tapagnak manda nanang. Ngamin, no ikan nyo ida, amangan no panunutan da nga okay laeng kada kayo tikas tangar aramiden da nga gastawa. Amangan numabisinan damo, anak ko. Sa bagay, husto ka, anak ko. Basol damo laeng no apay nga awan ti maisaang da. No agsaludsud ni Manong Domeng, ibagayo ana ibusan ti bagas tayo. Nasken ama ikan iti leksyon dagita asadot.
Pasensya kan duming anak ko. Ngamawan ti maipabulod mi abagas. Dito'y kami laangan ang makipangan. Ay nawaw, talaga anam ay ti kaya tiyaw. Nanang, maasyan kay kadikada kami. Mabisbisin kami kini bakit ko. Kuna ka, no nabsog kayo iti kaiinom niyo. Inanang may. No inasikaso yu kumati garden niyo. O, di mayat ko ma. Basol ngamin ni bakit ko nanang. Ay nawaw, di nakpabasulan duming. Sikat ikanayon agumat gatang iti arak ngayon inumunta. Ay nawaw, di kay agpin na to doon. Tagpada kayo nga adda kang malina. Pagadalan nyo ti kasta na pasamag. Agagad kayo. Saan aday tabisyo yo, ti in-into na rin yo. Talaga asan alang tidanalang kentatang iti bagas. Inga bakit? Sapay talaga ang mabisbisinak duming lakay. Mapantay tayo ang dananabita. Ang mga numasyan kadata. No ay saan? Ay nawaw, di kag panunot iti negatibo bakit? Maawatan ni nanabita ti kasasahad ta. Sige ang, bareng ikan na ta. Nanabita, pang-aasiyo ka di Pautangan na kami kumait asawak. Uray sa nga kilo lang ang abagas nana. Kunak man no nagapo kayo ay ti ayan dananang yaw. Naggapo kami jay. Awan tinted danana. Ay nawaw, naumada siguro kada kayo ay so akasta, di dandang tad. Pang-asiyo nana, awanan ti maisaang mi. Inton maminsan nga main, agtrabaho kayo. Nagalasakit kita nga agsinsindago kayong agasawa nga agin inom iti arak. O nana, agtrabaho kami iti bangkag inton bigat kini bakit ko. Tapno adati maibayad mi iti bagas nga ipautang nyo kada kami. Kasta hustaon ti arak, hustaon ti bisyaw. Aggagat kayo kiday, tapno adalamutan nyo. Una ti agtrabaho, tapno adala mutem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.